Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri iyi saha. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Ni amakuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo bongeye kugaba ibitero kuri M23 nayo yirwanaho ibasubiza inyuma. Muri aya makuru yacu kandi turabwira ko igisirikare cya Israel kigamba kwivugana umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yakabaye yapfuye iyo hataba amahirwe cyangwa Imana nyuma yo kugerageza kwicwa kuwa gatandatu ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri Pennsylvania. Inshuti zacu z'akadasohoka rero reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo bongeye kugaba igitero kuri M23 nayo yirwanaho irabasubiza na bifura ho muri grupema ya Mashari Mukoto two muri teritwari ya Masisi nitwo twabereyemo isibaniro y'intambara. Amakuru avuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo zaongeye kurenga ku masezerano y'agahenge kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yuko kandi akagahenge kagombaga kumara ibyumweru bibiri nta ruhande ruteye urundi. Hagataho uko M23 ikomeza kugabwaho ibitero ni nako igerageza kwirwanaho ikanigarurira uduce dutandukanye. Inshuti zacu z'akadasohoka rero reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko igisirikare cya Israel kigamba kwivugana umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas. Igisirikare cya Israel kivuga ko umuyobozi mukuru wa Hamas Rafa Salama yiciwe mu gitero cy'indege cyabereye i Gaza kuwa gatandatu. Hamas ariko ntabwo yemeje ayo makuru. Minisiteri y'ubuzima iyobowe na Hamas muri Gaza yavuze ko igitero cya Israel kibasiye inkambi y'abavanwe mu byabo mu gace kagenewe ubutabazi muri Khan Yunis, gihitana byibuze abanya-Palestine 90 abandi 289 barakomereka. Israel yavuze ko igitero kibasiye abayobozi bakuru ba Hamas, ariko Hamas ivuga ko ikirego ari ibinyoma kandi ko ari uguha impamvu icyo gitero. Ababyiboneye bavuga ko babonye byibuze indege nini z'intambara 3 zitera ibisasu hagati mu gace ka Al-Wawas mu burengerazuba bwa Khan Yunis. Abenshi mu bakomeretse boherejwe mu bitaro bya NASA biri hafi. Ikora nk'uko abayobozi n'abaganga babitangaza, ikigo ntigishoboye gukora kubera ko abaganga barengewe n'abantu benshi bakomereka. Aganira na BBC, Dr Mohamed Abdul uri mu bitaro byita ku ngaruka z'icyo gitero yavuze ko benshi mu bakomeretse bari bafite ibikomere byinshi by'ibisasu. Yavuze ko ari nko kuba muri Gehinomu. Yongeyeho kandi ko benshi mu bahitanwa n'abasivile cyane cyane ari abagore n'abana. Ingabo za Israel zavuze ko Salama wari umuyobozi wa brigade ikorera Khan Yunis yari umwe mu bateguye igitero cyo ku itariki ya 7 Ukwakira mu majyepfo ya Israel kandi akaba ari n'inshuti ya Mohamed Deif, umuyobozi mukuru w'ingabo za Hamas. Umuvugizi w'ingabo yavuze ko urupfu rwa Salama rubangamira cyane ubushobozi bwa gisirikare bwa Hamas. Ntibiramenyekana niba Deif nawe yarishwe. Ingabo za Israel zavuze ko nawe yibasiwe muri icyo gitero. Deif kandi ari umugabo uri mu bagabo bashakishwa cyane na Israel mu myaka ibarirwa muri za 40 ishize. Arashinjwa n'abayobozi ba Israel kuba yarishe abasivile n'abasirikare be. Makuru yacu rero reka tuyakomereze kuri inkuru uvuga ko uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakabaye yapfuye. Yatangaje ko yakabaye yapfuye iyo hataba amahirwe cyangwa Imana nyuma yo kugeragezwa kwicwa kuwa gatatu
kuwa gatandatu ubwo yari ari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri Pennsylvania. Muri kimwe mu biganiro bye bya mbere yatanze nyuma y'ibyabaye, Trump yabwiye itangazamakuru ryo muri Amerika ko yumva ko yarokotse ku bw'amahirwe cyangwa Imana. Ati ikintu gitangaje cyane ni uko nabashije gusa guhindukiza umutwe, ahubwo nawuhindukije ku gihe gikwiye kandi ku buryo bukwiye. Akomeza avuga ko isasu ryamuciye ku gutwi ryashoboraga kumwica bitagoranye. Ati nakagombye kuba napfuye, ntabwo nagombaga kuba ndi hano. Umwe mu bari bitabiriye kwiyamamaza kwa Trump yahasize ubuzima mu gihe abandi bantu babiri bakomeretse bikomeye. Umuntu wagabye icyo gitero kandi nawe yishwe ariwe Thomas Matthew Clarks. Trump yasobanuye yuko yiyumvise nyuma yo kureba mu mbaga y'abantu amaze kumenya ko yarashwe. Ati ingufu zituruka ku baturage aho muri ako kanya bahagaze gusa. Biragoye gusobanura uko nabyumvaga, ariko nari nzi ko isi ireba. Inshuti zacu rero turabashimiye ubwitange mwakomeje kutugaragariza, mwatweretse ko mudukunda, tukaba tubatumiye kuzongera kumva amakuru yacu umunsi w'ejo nk'isaha. Ubundi naho ubutaha, ciao ciao, ibihe byiza.